Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namhlanje kha hi tisa a video clip ya murhangaphandla Benny Mayengani the president kusuka le Palms le eka xigaza Mondays xa ku sungula endzhaku ka loko of course Palms yi pfariwile laha a kombisa ku yi pfariwa for the renovations so hi veka and then hi ta vulavula afterwards. As you have seen, crowd yakha yi cooperate swinene. So question la ku hitisela to both teams. Team ya Hosi Ngoma is the post. Xikan'we na team ya Benny Mayengani u kahle kahle n'wina hi ti mi yi vona xinjhani. Why I'm saying this is because I've been observing on Facebook with not the fans like in overall the fans that Benny Mayengani fans that Mr. Post. When kind of the fans that Mr. Post in overall the vakati komisa ku album ya Benny Mayengani I hate like I hate so swi hetela mi kuma ku message confused kahle kahle hi determine na njhani hate man twisa nyana like for example Malwela as you can see like the records in kombisa interviews ku yi be fast njhani vo mahlasela vo 415 and stuff like that vo magic 400k as you can see kwana so swi fika at times kuma ku sweswo ni tekela mesi ni nga ha swi twisi ku hi tiva xinjhani vana mhaka leyiwa so a ni tivi mi nga ni pfuni hi mihleketo se ka side ra yena ra defense ta Benny Mayengani project ya Hosi Ngoma is the post ya 2022 na vona va vula the same thing ku a ku na nchumu a ku na nchumu mi nga mi hleketeni la ku a dibini mi twini na n'wana projects a na ha tivi so mi nga ni pfuna guys ni kumbe mi tsala ka ti-comments kahle kahle kumbe xana defense in overall to va kha ti swi tindlisana ti kha swi twa ku swo karhi swa ba mara ti ku hoyi ku a swi bi ka Facebook a ni tivi mara mhaka leswi mi nga commenta below yo ku va kahlekahle an open ended question n'wana n'wana committee swi va vonaka swona swi ya mahlweni na me swi nga ni pfuna swinene like ni kota ku swi vona kahle kahle ku va kha ku endleka yini emiehleketweni ya the-big fans like and defense in overall ta the-rival team because ku ya hi mina as Master T hit kahle kahle ni nga yi divide in two sections ni nga vula ni ku hit first of all ku nga ku ri similar cinisa ku vanhu mi swi vona ku like vanhu va rhandza on the ground hi vula on the ground mi kuma ku ya loko ri chaya they sing along mi swi vona even their reactions ku ya va swi vona ku mi swi vona ku ya himpela this song is a hit and then there is also a second category leyi mi kuma ku a yi fambisana stage leyi liya ti-views leti liya ti-views ku na tinsimu to hlaya mi swi vona ku ya ti loko karhateni online ta karhata swinene mara a hi le ku titweni on the ground but you can feel ku ya this song it's powerful ma vona mhaka leyi ya swa humelela na sweswo mi kuma ku ri ku beni swinene online like but on the ground ri nga ri na that impact mara still ri category as a hit why ri ku streamiweni mara ri ku ri streaming it means there is something about the song mara mhaka leyiwa that at the best case scenario mi ku fika mi kuma ku swilo swi ka swi combineka mi kuma ku ti-views swi fambisana tlhela swi fambisana na even on the ground mara mhaka leyi ku fana na ro risimu ra Mahlasela mina ku hi vona ka mina I think it's a hit mara mhaka leyiwa so a hi vulavuleni a hi pfunaneni leswi ho dya hi ku hi to yini va nga ta hi kwatela mara a ku nandziki nchumu le ka Situruberi hayi a xi va xi nandziki mina vula ntiyiso munhu vo tlhela mara to dya hi ku ni to a xi nandziki hambi ku kwata a xi nandziki
no dya hi ku xi huma ka wena ni nga ta dya a xi nandziki ni nge xi xavi hi mali ya mina.